ngehipho yaqhamuka engayazi yaqhamukapi ngasinda kanjalo ngisho ukuthi ke ngingomunye mina wemisebenzi yokugcina inkosi inyanga yezulu eyayenza ngaphambi ukuthi ishintshe ibhantshi yes njoba ngila ingakho ke mina ngikusho ungakuhlonisa ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba uShembe ufike usho ungambizanga mina ziningi igameko zingivelela kungangifikeli ukuthi angibize uShembe kodwa uShembe afike angisindise ngonyaka odlule nje mhla 25 September ngivejezela umfana ngesibhamu la imbali into entsha last year again khona September last year ngiphethe ilaptop yasemsebenzini ngiphethe nemali umfana nje uvele wehla kwiAvanza ne38 eyiphethe ngesandla wafika wayibeka la kumina imbanjini wathi engakasho ukuthi ufuna ukuthina ngiphushela lapha ngoba ngesikhathi eza kumina sengiyibonile uphethe 38 ngafikelwa ilento ukuthi noma ngangidubula lo mina ngeke ngife akulona akusona lesikhathi unyazo lathi ngohamba ngasemhlabeni ngafikelwa ilonto ufika kumina nje vele sengibuswa ilonto ukuthi noma ngangidubula mina ngeke ngife wagcine ngangidubulanga wagcine ngangidubulanga ngoba ngamphusha oqala ngamphushela le ngathi ungazongiphuzela mina ngalibeka ke ngqo awucabanga ukuphusha umuntu ephethe isibhamu umphusha phela ukuthi umnikeze allowance ukuthi ke wangadubula uthe emayibuyo wesibili wathi phika phela uthi ngeke ngathi mina ngithi ngeke ukuthini ungiphuzela ngase ngisuka ngimflathela ngeqa umgwaqo ngeqela ngaphesheya le wawaflathela umuntu ephethe isibhamu awuwazi kathi akazange angidubule ngoba ngihambe ngedwa mina ngihamba noShembe unyazi lwezulu baba kade usinde mfeni mama kade usinde ingakho ngithi uShembe uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu ingakho ngithi uShembe uNkulunkulu angazi iphuthe lelenziwa abantu yileli ukuthi isikhathi sishintshile isikhathi asishintshile bethe abantu umhlaba ushintshile umhlaba ushintshile kuphela into eshintshile abantu abashintshile bahlubuka kuNkulunkulu ngoba uma uthi isikhathi sishintshile angazi uchaza ukuthini ngoba ama-hour ngosuku asewu24 namanje ninsuku ngesonto isewu7 namanje inyanga ngonyaka isewu12 uma uthi umhlaba ushintshile inhlangakazi ngo1910 yayisendwedwe namanje isesendwedwe hayi so you can't tell me ukuthi umhlaba ushintshile noma isikhathi sishintshile kodwa abantu abashintshile bahlubuka kuNkulunkulu mhlambe asibuyeleke kuma basics uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova uyabona nje uqala kokuhlakanipha mfowethu kumesaba uShembe mawungasemesaba uShembe indaba yakho ayikho ufana nomuntu ofile ekhona ethi uyaphila ngoba mawuzofunda nomthandazo wesabatha mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane mesabeni uJehova into yokuqala leyo saba uJehova mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe alilobelayo loJehova ngenceke yakhe uMoses bese kuba nebenefit ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe ipunishment sanction uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamukela imithandazo yenu ungathandaza uzoqothuka amadolo kodwa uma ungamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu akasoza anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine angithi uShembe uyasinikeza guidance lapho ukuthi ukuze sikwazi ukuxhumana naye ukuze sikwazi ukuxhumana noJehova uJehova sikhulume naye asizwe nansi into kufanele siyenze kuqala esokuzuza thina yilokho ilapho uyabona nje amaNazaretha wafanele ukuthi ngaba yahlupheka sihlupheka ngoba thina sihluleke ukwenza lokho kuyibasic uShembe asinikeze khona yeah yilokho nayo into yokuqala nje ukuthi uyabona nje mawusenawo kumesaba uShembe uzosaba ukwenza izinto eziphambene uzosaba ukwenza izinto ezizohudulela igama likaShembe odakeni ngoba unalento yokumesaba uShembe uyabona nje mina bangakutshela ngeke ngizibuza umbuzo wodwa ukuthi uShembe mayekwazile ukusindisa umphefumulo wami yini engamvimba ukuthi awuthathe mayifuna ukuthatha kalula nje yini engamvimba ukuthi awuthathe nayo into eyenza ukuthi sonke isikhathi ngihlezi nginokwesaba unyazi ngilisaba kabi ngilisaba kabi ngoba into la ngenzela yona la ngikhombisa ukuthi nokuthatha umphefumulo lengawuthatha